Sljedeći artikl koji dolazi u sklopu naše nove kolekcije, našeg nakita, je narukvica također u ovom srebrnom tonu. Zaista predivan model i ono što je specifično kod ove narukvice je da je ona također sačinjena od niza cirkončića koji dolaze u raznim bojama. Evo vidimo da je tu svjetlo ljubičasta boja, također znači i ovako bež cirkon koji se presijava pod svjetlima reflektora, ali također i na suncu, i znači proziran cirkončić u kombinaciji sa svjetlo rozim. Vrlo jednostavna, decentna, srebrna narukvica, zaista kažem vrlo jednostavna i za kombiniranje s obzirom da se radi o raznim cirkonima koje možete kombinirati na bilo što. Pogotovo ako posjedujete neki recimo lančić sa privjeskom u obliku cirkona, ova narukvica može biti idealna za vas. I s obzirom da posjeduje ove cirkončiće u raznim bojama, zaista je možete kombinirati na bilo kakve privjeske kada je lančić u pitanju, tako da ćete ju zaista jednostavno iskombinirati i na vaš vlastiti nakit. Čisto da pokažemo kako ona izgleda kad je i na ruci, eto, vrlo efektna. I s obzirom na ove boje koje ona ima po sebi, možete je kombinirati onako i na neke haljine u boji, recimo na svjetlo rozu haljinu. Razbit će u tom slučaju monotoniju roze boje sa svojim ovim plavkastim i zelenkastim cirkonima, ali također možete je kombinirati recimo i na neku bijelu ili crnu haljinu. Ovako jedna šarena narukvica uvijek vas može elegantno podignuti onako vašu kombinaciju. S obzirom na cirkone, radi se o vrlo elegantnom znači izdanju, kažem idealna je za neke svečanosti, pogotovo za krstitke. Ako vi možda ne vidite sebe u skladu sa ovim nakitom, svakako možete ovu narukvicu i nekom pokloniti, idealna je i za poklon. Kada govorimo o materijalu, radi se o nehrđajućem čeliku, tako da je otporan materijal na vlagu i na sve nepogodnosti, vrlo je jednostavna za održavanje, što je dodatna pogodnost ove predivne narukvice koja može biti vaša po ovoj promotivnoj cijeni ako je naručite na vrijeme na naš broj telefona. Radi se o vrlo jedinstvenom artiklu.